Midnatt råder, tyst är i huset, tyst i huset. Alla sova, släckta är och ljusen är och ljusen. Tipp-tapp, tipp-tapp, tippe-tippe, tipp-tapp, tipp-tapp. Ovu pesmu svako dete u Švedskoj zna. Na Banje veče treba da se nakon trpeze, kada cijela porodica ode na spavanje, ostave tanjiri za trolove ili kućne duhove koji čuvaju kuću i njene ukućane, da se i oni nahrane. Trolovi inače žive u šumi, ali kada je hladno, pošto nema više bobica i orašastih plodova, moraju ukućani da im pomognu. Trol najčešće izgleda ovako. To je neka kombinacija starinskog Deda Mraza i tog šumskog bića. Također možete recimo u Ikei i u Ruski da kupite male kuće u kojima trolovi žive, pa i stepenice, pa i merdevine i male